Kalong kajing sorong kaba kraw ya kejala badi kari kaba we usamla nak shnong yo molong hari boy distrik usamla ariston man dong ulawan ra eka nam ka buram hadin bu ulalap thamai sai we pat ujai thli ubadon ya ka klip sen ya ute udot thli ai nam sendon haka kerteng ju kata da udot thli chana ariston nei usamla ariston ar prunus nem ka arta nak shnong yo molong ula pendebru eka BSc Fisheries na Saint Anthony's College Shillong udah usamla ubaju ik bas kuntana bah bandri doka bat belum jingtip yaki jadi doka baper. Nolol kata udan ru kawe gedukan di yaki doka badang im kaba udang pi dang shen ringkat bat we par uparalo. Sem jangai meniu rotli bat mai kalong ba lemba ka jilek pai sapo wa sapo song bali bagyong badang kuriang aga di leglang bat series maulong badon we perlo jangan berpo maulang hadin ba iyo sem yung doka mereka ngada mun bo di panelis ubala describe osnam arja kanreu hadin hepsi ne bala check bahaya ka kumlong jaga metu nadu ka morphometric measurement anaga metric character lasem ba hair hagati mereka ngala persang manai hagi scientist badan hang hapo ICR yam Andai kam biang ka agreement di ngaman se ban kontak lo yung Pravin Raj badan beri na South India. Yung Pravin Raj la describe yung loka apo beliau lale lut ya baru ki turun apo beliau nadu ka DNA analysis di hadin malah ada beliau ya ka DNA analysis la syam ba une doka bersama rencana harus boleh dan ya ka phylogenetic tree the difference yang kata phylogenetic tree begyong hadu 0.5% of pardalis but 0% na dipulai saya kata kapan pau syai ba ude do sli ba nak mai di ya kadi la layarap ya ka yang bagi parlok kita bentuk yang di ba bangkit mungkin belum subjek spesialis atau KDK ribuan distrik di Gunung Pulau Sungai Layar ya, adin wilayah collaborate Dr. Gojen Singh mana Manipur, anta Pravin Raj mana po Tamil Nadu, bat Tejas Tegri mana po Mumbai, boleh pun Chief Minister mana Maharashtra. Adin bangila lek kam mentala sempur kumba shisna me, bat sadu ngilala with club ini ngilala publishing matau senam aga kopia ketika wina ka American Journal ka yang tam aku angin seperti nakalian cuma kai nga penpau bagi sungu sa baru ki balai arab ya kan tam ye kinonikai baru Dr. Aren Duyan dari SOD juga Science Department yang Kumpul di Madam Sarah Katuli Madam Iviani Ghosh telah bangkuai yang boleh nata Dr. Paknat kepada Dewi lagi nakai kepada kesan bahaya yang ada di negara kita dengan seluruh yang senior dengan bukan seperang kusuk Dewi lagi senior bah tiarap yang ikut warna kuning antara bah scam lebih dari dokter maupun bah David Kalang bah Trelang lagi belum principal antara bah Ricky Malui belum senior lagi belah kesan bahaya Marka jing kublai bekerpang kalau saya iba bangkit mungkin dari kelas yang serius ICR dari mu iba lakasan rakyat dari hari banda Allah mensupport yang spesies di ngai kublai ru ya email pa itulah air ni keluarga itulah kesannya tak ada khidmat bangala benda ini